kasesegar, nakalidliday, nakaragragsak, ken adaan kaipapanan na, iti ili tayo apaway, nga ipabuya, iti cluster 3, contingent number 1, linteg, tinakaparswaan. Ay, Krisanto! May parit na gito, Brayo! Madadaelen ti aglawlaw! Lakayos deng! Hanos na kita'y magbagam! Rebeng nga madakamat! Imulayo ti kawayan, isuknamnama kasangwanan. Masayang lang panawin para takawayan. Gusto ka, Krisanto! Typhoon Katrina is expected to hit Ilocos regions of the Philippines. Rainfalls due to outer rain mass is expected. Be prepared for possible storm surge. Sinaw mo, di ka katipaina.
Masapul nga aglingit ka, ket agtrabaho ka, tapno da imula iti daga, nabukel ka iti tapok, ket agsublikan tumitlang iti tapok. Thank you very much, contingent number 1. At this point in time, we would like to thank our benevolent sponsors. Badok Builders by Engineer Ernesto Pagaling and Cheryl P. Coloma. Martin Development Corporation by Mr. Ephraim Martin. Triline Builders by Engineer Eddie R. Labagnoy. The New Lawag Auto Supply by Mr. John Yu Chua Jr. and Santa Clara International Corporation. Also, to President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Senator Amy R. Marcos, Governor Matthew J. Marcos Manotoc, Provincial Government of Ilocos Norte, Congressman Angelo. Ladies and gentlemen, let us witness the life of Eloy, his Guling Guling experience, and the festivities around it. Daytoy ti Cluster 4 nga bukbuklen ti District number 5 and number 8. Anday! Anday, di anak mo! Eloy, anak ko! Nagkawas masabang kita! Tulungan na kami! Eloy! Eloy, anak ko! Anak ko, Emon! Apo, tulungan na kami! Siak! Siak, di makaagas! Siak, di kalatingan nga espiritista! Pari, patalapos, Dorge! Nagito'y bulbulong! Bulbulong nga mangyabog na nagitipan pagkikita ng espiritu! Maimbag ka, Eloy! Maimbag ka! Apay akastoy! Madinit lang malingan siya anak tatandoy! Hanta nga maawan ng tinamnama, Elma. Tapay ipan kinit imesa nga mga kasanalain. Siyak! Siyak! Di makaaga sa wal sa bali!
Nga daan ti panagabalin. Mangagas ka di anyaman na sa gubani. Ay, espiritu! Imatangam dagiti aramid ko! Dagito'y nga bagas! Tumulong amang paksyat ka dagiti dagat si espiritu! Aglain ka! Magasan ka lang! Tumakder ka! Magnaka! Aglain ka! Para endong tinisabsapo! At ang bulbulong! Aglain ka, Eloy! Eloy, aglain ka! Andoy! Nalainganan ko yung anak ta! Eloy! Nalainganan ako! Thank you. Contingent number 2. Again, at this point in time, we would like to thank our sponsors.
Badok Builders by Engineer Ernesto Pagaling and Cheryl P. Coloma. Martin Development Corporation by Mr. Ephraim Martin. Ryline Builders by Engineer Eddie R. Labagnoy. The New Lawag Auto Supply by Mr. John U. Chua Jr. Santa Clara International Corporation. Ladies and gentlemen, contingent number 3, cluster number 5. Pagbalinin ti Agabel. Dubli-dubli amlata anak ko, maalam tulata. Ikam iti puso ken regel. Taday to iti agpaiso at alugadi. Ikanti anos puso ken riget iti aming mabubrae. Agyaman na ka lang po. Tanapanunot mo nga itultuloy no anyaman tinatawid mo kada kami kintatang mo. Perfect! Guling-gulingan kakabsat! Hintayon! Pinakam
talugadi nga balitong. Thank you very much, contingent number 3. Ken indengan iti pakaistoryaan ti umuna a misa ni Apo Pedro from the cluster of the golden soil and abundant harvest, cluster 2. Takam dito'y lugar mi, nagaget kam nga umili. Uray adu mapaspasaran mi, di kam pulusak pilpili. Nagapaway kam nga kunada, nakurapay man tibiyag mi. Uray nga lumutoy, ilimi nagagaget na ano sa piti, tulong kami. Siya ni sisa na anos ken na ayat nga lila. Adda iti apo ang naganti Pedro. Siya nang muli iti pimusay digiti naganak na. Ay ayat tekla unay isuna. Di nakita ni Pedro. Pedro! Siya met ni Pedro, nagaget ken na dungo. Ikarika takti agbasa, tapno magunod ara paapko. Aramidek ka ba elak, tapno matulong ak nililak. Kastan panagayat ko kanya, nadyak pulos isuka. Dagita agapon, agpatulong tayo. We, nagpatulong tayo. Ana apok, agtuloy kamot lang agpadi. Bunlila, taara pa ako kami nagserbikin apo ken iti komunidad tayo. Alangarod barok agan anos ka. Okay, class, what is theology? Yes, Pedro? Theology is a systematic study of the nature of the divine or more broadly of religious belief. Kumusta kayo amin kakailyak, napno nagsakusuken panagyaman, may sanak nga palitan ta nagsuliak. At tuyan ti padi agkapot paway, mangibalik ka sa oti apo, agserbi nga mang tedlawag kada kayo.
Agsublimo ka nun ni Pedro. Aya, di ubing nga nagakit ibing, padin. Ngun, kuno nadamag ko pa, nga iso na kayo timang misa inton kasangwanan guling-guling. Kaya kas agad intay nga tisagana ti dudul kada basin. Ngun, hintay nga rin ito. Ito yun, anang nga agbato ti. May isa, dua, talo. Manimat lang, digiti manong. Ay, wan kat iyan ay tayo ako. Ura tayo para kay kami digito eh. Nagnanam to'y dudol. Ngunit talila. Daitekon, daytoy pagbado ni Pedro nga apok. Pagbado na ton mang misa inton kasangwanan ti guling-guling. Thank you, contingent number 4. Again, at this point in time, we would like to thank our sponsors. Badok Builders by Engineer Ernesto Pagaling and Cheryl P. Colon. Called Panagkikinnamayet, Cluster 1, contingent number 5. Nagagsak dito'y pagilyan mi, sumama ti isem dagiti umili. Paslaken to'y bakit ko, napintas ken nasudi. Ken uray to'y anak ni, dumakil tuwa na taragi. Nagwamo talaga ni Ramon. Pasangbayen da kayo, to'y na isang sangayan nga lugar ni. Agsagsaga na tayon kakailyan, guling-guling manen, intay nga rudram bakanen. Tay dudol nga aramiden tayo, pagbaknangan mi ken lakay ko. Dipirak nga mang teditibyak, sut mang tedrak sa kanya mi ken asawa. Intan Rogelio.
ang kailyan, awan may subsupani. Uray pa'y nanumu, adikin na mayat kami. Uray pa'y rigan-rigan, natarget kami. Datang matadapaway na'y dumduma. Pinarambak, pinaragsak, di kami magpakita. Hintay na ron, ating nagsasagana. Fiesta, guling-guling, di hintay ipabuya. Hintay ang ubran kakabsat. Nanang tatang, susurwandak man nga agaramit ti Abel. Intayon na nako ta isurumi ti sinukitan, pinilian, kinorosken na duma-dumabay. Intay akpuros nga ruli di kapas, maaramid nga panait. Samon tubat baten dagiti kapas akapurus baruk. Nagmayat nanang tatang, kasla aklagay ayaw. Kayam baruk. Hoy Rogelio, ayaw pang dagiti obreros tayon. Ado-ado dulti maipan di plaza, bumaknang tamanen. Tanto ngarot makipagrambak, bakit? Haan nga dagiti ni pagpakamawang kwarta dita. Daytoy di basi, inumenti na tataraki. Tayo na sinkang pumili, agaramit tay basi. Tay dudul in kay lutwenen, tay niyog in kay gadgaden. Kiwarem! Ala! Kiwarem! Di unay kasamitin. Daytoy di basi, inumenti na tataraki. Tayo na sinkang pumili, agaramit tay basi. Tay dudulin, tay lutwenen, tay niyogin, tay gadgaden. Kiwarem, ket kiwarem, di unay kasamitin. Aspasan nyo, tayo tol, tibasi. Bakit? Nawit ka unay. Adula unay, aspasan nyo. Kasta ah, tay tati kayan ko. Dito yun, bakit? Intan. Ay saan, agawitan. Simbaan nga napintas na paraburan ka. Kastamit di dakila danom nga naptuan istorya. Dagiti umili nga natayaw ipanmanakil da ka. Awan sa balin o paway, no di lang sika. Lugar na nakaya naghanap mo sa rirete. Umili na, iliti paway, tangtang kudo, ipan panakil da ka. Lumaimatangan na ka, nagarang sakit direk na. Iliti paway, nalimnos ka, nagasad ka. Rogelio! Agkawit tan Rogelio, awan serbida kita nga ingat tartari patwen. Bakit kung ay ayatek, inta ka din makipagkinamayet. Dagiti kailyan ta, inta ka din kadkadwaen. Guling-guling fiesta, pudpud no agameng. Lakay, intangarod din makipagrambak. Kadeto'y nga fiesta, awan makaartam. Dayta!
pintas ken nasudi, ken uray to'y anak ni, dumakil tuwa na taragi. Nagwamo talaga ni Ramon. Masangbayen da kayo, to'y na isang sangayan nga lugar ni. Agsagsaga na tayon kakailyan, guling-guling manen, intay nga rudram bakanen. Tay dudol nga aramiden tayo. Thank you very much, contingent number... Ladies and gentlemen, let us also welcome the municipal employees of the municipality of PAOAY. Together with our municipal employees are the personnel from the Department of the Interior and local government assigned in the municipality. Participating in the street dance, ladies and gentlemen, are our DepEd family. We have the faculty and staff of PAOAY National High School headed by Mr. Daniel D. Tabeli, School Principal 2. May we also acknowledge the teaching staff and students of the PAOAY Lake National High School with Mr. Rodolfo G. Madela, the OIC. Approaching the stage, ladies and gentlemen, are the teaching staff and students of the Malagip Integrated School with Mr. Reynerio Sadumiano, the head teacher.
Intay mamet pasang bayan, dagiti manurusuro kain mangidada ulo, iti public elementary schools, iti ili tayo PAOAY, headed by our PSDS, Dr. Jerry Tabrilla. Labii. Ladies and gentlemen, let us welcome our elementary pupils from PAOAY Central Elementary School, headed by its school principal one, Mrs. Jeanette Yap. Approaching, ladies and gentlemen, are the learner dancers of Malagip Integrated School with Mr. Reynerio Sadomiano, Head Teacher 3, and Baxil Elementary School, Mrs. Agnes Villanueva, OIC.
May we also acknowledge the learners of Pasil Elementary School with Mr. Elpidio Acosta, its head teacher 3, and Nanguyudan Elementary School, Miss Leia Moore Gaygay, the OIC. Let us also welcome the learners of Nagbakalan Elementary School with its school principal 2, Mrs. Fortunata Sacro, and Mumulaan Elementary School, Mrs. Glomary Bagasol, head teacher 3.
Approaching the stage, ladies and gentlemen, are the learners of Evangelista Elementary School. The school principal one is Mr. Virgilio Negre Jr. and Monte Elementary School, Mrs. Melanie Ligsay, officer in charge. Intay man megpasungaden, dagiti agad adal iti PAOAY East Central Elementary School, Mrs. Ronalisa Lacambra, OIC, and Sideg Elementary School, Mrs. Arlene Revilla, officer in charge. We have also the participants of Nalasin Elementary School, Mr. Jackson Acosta, School Principal 1, and Salbang Elementary School with its Head Teacher 3, Mr. Joseph Sadang.
Let's also welcome the pupils of Nagbacalan West Elementary School. The head teacher 1 is Mrs. Jennifer Makadangdang and Suba Elementary School with its head teacher 3, Mr. Jmar Kevin Padayaw. Of the Guling Guling Festival 2024 Street Dance Competition. Contingent number 1 is Batak Junior College Incorporated, headed by its principal, Mrs. Girly Ann Pitpit.
Let us also welcome contingent number 2 of the open category, Gabo National High School. The principal is Mr. Arnel Sabuco Jr. Let us also welcome contingent number 3 of the open category, Batak National High School. The principal, Mrs. Connie Balignasay.
And last but not the least, for the open category, San Nicolas National High School. The principal is Mr. Florante Riego.
Let us now welcome, ladies and gentlemen, the 5 contingents from the Municipality of PAOAY. Starting off with contingent number 1, Cluster 3, composed of District 2 and District 3. Cluster 3 is comprised of Barangay 7 Surgi with its punong barangay, Philip Bagasani. Barangay 8 San Agustin, its punong barangay, Nelson Goo. Barangay 3 Salbang, headed by PB Noel Sadjan. Barangay 5 Nalasin, headed by PB Oliver Ralieca. Barangay 12 San Blas, with its punong barangay Eduardo Pugat, and Barangay 17 Panaratan, punong barangay is Rochelle Sadornas. The district councilors in charge are Honorable Alfonso Conrado E. Diaz and Honorable Noel G. Quemado.
Approaching, ladies and gentlemen, is contingent number 2, Cluster 4, comprised of District 5 and District 8. This cluster is composed of Barangay 24 Nangguyudan, headed by Punong Barangay Joseph Ramos. Barangay 29 Pasil, Punong Barangay Roy Saducos. Barangay 32 Sungadan, headed by Punong Barangay Randy Valdez. Barangay 15 Suba, headed by PB Franklin Saimo. Barangay 22 Nagbakalan, headed by PB Maria Luisa Pascua. And Barangay 27 Mumulaan, headed by PB Roldan Aligado. The district councilors in charge are Liga ng mga Barangay Presidents Nelson Goong and SPM Edwin Abruena. Let us also welcome contingent number 3 from Cluster 5. It is comprised of District 6, composed of Barangay Masintok, headed by Punong Barangay Eric Alegado. Barangay Kalagip with Punong Barangay Benny Madriaga and Barangay Y Gupayabulaw with Punong Barangay Edison Ralieca. And of course, District 9, composed of Barangay 2 San Roque, headed by Punong Barangay Alma Jane Dapon. Barangay 4 Lawa, headed by Punong Barangay Evelyn Galano. And Barangay 23 Baksil, headed by Punong Barangay Robio Labtis. They are under the leadership of Sangguniang Bayan member Junsi Clemente and Sangguniang Bayan member Efren Valdez.
we would like to acknowledge the presence of our Vice Governor of the Province of Ilocos Norte, the Honorable Cecilia Araneta Marcos. Let's give her a resounding applause. Let us now welcome contingent number 4, Cluster 2. It is composed of District 4 and District 10. Contingent number 4 includes the barangays of 10 Kabagwan under the tutelage of PB Isagani Lutap, Barangay 11 Kabangaran under the leadership of PB Christian Nick Langgaman, Barangay 13 Dolores with its punong barangay Jerry Bajo, Barangay 6 Santa Rita, punong barangay is Romel Ragwal, Barangay 9 San Pedro, punong barangay Romeo Fernandez, and Barangay 31 Sideg under the leadership of Miss Percival, punong barangay Percival Alcantara. The district councilors of this cluster are SBM Carmencita Sadora and SBM Sherilyn Padayaw.
And last but not the least, contingent number 5 from Cluster 1, District 1 and District 7. Contingent number 5 is composed of Barangay San Juan, headed by Punong Barangay Robert Florentino, Barangay 20 Paratong, Punong Barangay Ruben Dieb, Barangay 30 Monte, headed by Punong Barangay Journal Daduya, Barangay 14 Sangladan, under the leadership of PB Estanislao Bagayas Jr., Barangay 16 Cayubo, Punong Barangay Jerry Quevedo, Barangay 18 Veronica, headed by Punong Barangay Sherwin Rizal, and Barangay 21 Pambaran with its Punong Barangay Glenn Filomena. And the district councilors of this cluster are SBM Dante B. Langgaman and PPSK President Rizette Charm Cabel.
Hey